Professor Gumede, ngizawuzwa emveni kwesikhathi ngizawuzwa ukuthi bengiphuza imbiza khuluma ngamaphilisi sanoku ngitshela indaba zamathi ukuthi sithi treatment ethuve shinda treatment ngitshela ngembeza mina hlukana ne-treatment kusukela manje mawudla treatment yonke udle lembeza yikho ngikunikeza mahhala imithi ngeke ukuthi ngifuna ukwenza umehluko ngani nokwathathu ngifuna iMaritzburg iprove ukuthi imbiza le ngalabantu bokwathathu aniyambona ukuthi unjani uzokhanya ebusweni niyambona ukuthi unjani ufuna ukunenzela iproof ngalo muthi ukuthi uProfessor Gumede inkunzi bazophila labantu ngeke baze babe nalutho bonke futhi thina bahambe beshumayela izwe lonke umhlaba wonke bathi hayi uProfessor ujikelele nawe bawulapho ngoba siyababona bayehla emateksini emabhasini emalala bayehla emateksini emabhasini emthimeleni wena wehla emzimbeni kodwa ngibheka angiguli indaba ungaguli hlaleleni ungaguli uma unezinto uyagula
ukhule njalo ngehlo uthi uyena nabugumede babugumede ihlezesho ethi abantu bakhona abantu abadayisa umuthi kodwa ongasiwona owakhe ngathi mina ngizobona ngestika sababugumede ngoba ngiyasazi ngiyeka amakhelwane wami ku-antose onoselsingi sicela ungisize ungitsheleke u-10 rand okugibela ngiphuthuma eHowick ngifuna ukuyabona babugumede uthi nehawu usesedolobheni langasekhaya eduze kangaka singazwanga thina ehlezi silana kuyena uma ngifika ngiqhamuka ngaserenki ngibona imoto eziney'tika eziwu-4 mase ngizina imoto ababugumede engeke eyodwa ebhale uProfessor Gumede iQuantum ayi mengiyasonde ngiyaqalaza akwa-Quantum ngibheka isilahla ngithi ngithi ngisibona isilahla ayi ngeke ngifika ngithi mina ingeke kuye ayi ngithule ngihlale phansi lesixoxa ngesivungama nabantu ngithi mina ingeke madoda uProfessor Gumede mina ngiyamazi akuyena lo futhi even nasetikeni akuyena bese abantu ayingena-ke phulisa amantombazane ngithi nakwaqala ama-bodyguard awekho namantombazane aphuza imithi nomuthi wakho uma ngiwubheka futhi ulusebetheleke ngomshini ayi ngeke akuwo lo hlezi kubona uphuziswa abantu lana mase kuba nethuba lokuthi abantu abasho abakhuluma bafuna ukukubuza ayi mase mina ngibuza ngithi ngicela ukubuza ukuthi umfaka wababa uProfessor uGume hayi ngizakuqeda wangiqeda ngenhlangu wathi sifebe simanzi uhlulwe imali wangisho wathi ubona ukukhuluphela ungaka yigciwane ngathi vele nginale kodwa baba uProfessor ngiyamazi uzoqeda wena ngiyukazi ukubona noma mhlawumbe uProfessor eqasha abanye abantu yini ngoba even noyedwa ngihlezi ngimbona lababa noProfessor uGume akhona oyedwa engimbonile yila lapha abantu bangishayele khona ihlombe bathi hayi fuze ngabe khona noma oyedwa okehambe noProfessor uGumede sibe neproof yokuthi iboni ngithe ngisola bathi nengatshela abantu inkinga uthene anginalo ibhodlela noma igobhosi lebhodlela laProfessor kodwa ngokuthi mhla ka3 uyabuya ngifuna ukumprovisa ibhodlela yoProfessor kuthi asuka lapho athi nje ngesuku kuphela noma zokushawufa uhlangothi ilanga ningabaleka ngahamba khona kuthi asuka lapho ngahamba ngaye usahamba noma ngathi ma hayi akunginike ifoni yakho ngifonela ubaba uProfessor ngoba inamba nginayo ngidonsa ngisho ukuthi banje ubhuti banje banje uProfessor hayi ngiyithula inkulumo uthi hayibo sesinomnye uProfessor leHowick Hlaka3 kuyabuya ngazi bengabajimisa ngani abantu bangasecampus babaningi bayakhula ngiyafisa besizakala kodwa mazoba abantu bezodlala ngathi kubuhlungu ngiyabonga umhlaka3 sokho okwangitshela ngayo la ethi uGumede ususeHowick ngathi mina uGumede nje ehamba ngazazakubade ngifuna ukuqwashisa abantu ke ningadlala abantu bephupha bedlala ngani oqala wani imali anayo ma unemali encane yokugcina umuntu edlala ngawe uyakulimaza ingqondo ngicela ukumtshela ukuthi musale hamba ngithenga yonke imithi umuntu uthengela noma kimina erent yasembayo yabonga kakhulu lo Professor seHowick iseduze kakhulu la sogibela sekhona and kuyophela ukuphapha lelo langa umhlaka3 asikho ndawo manje fanele siye khona hawo Bukan. Yawa. Yeah. Then sondele kusekuneza umuntu wakho mahhala ukuze silungise igama. Umuntu umezwe suthu uzosutshela Thina kodwa sithethe ngo2. Moshisa ukugamaza uyathanda sathi